Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ubah piti saukmi MLA berem mula dawajur bagi pulet kini benthat madan bet ya kedor jongnong le bejat uru trangsnam on nekla yok kem ya unurunar bulale ekam thombor eklong rinyeng jonggo ke samla ka khandais nam kablaja hakwen gishnong ka bahap hapo purusam jokamolai constituency dagamen sim sngokya bajing sngo sikthang urapan pau bukumunong mikmat berem jonggamolai umla banjus ngamcar habiade kum gani jingjia bat lapin pa ba om judai ban buri yakum kini jingjia khna ma kibale kamsni kinom no banya lai lut kat bakimon hapo shnong po thau haga joka por lapin remjur ya unu nong le bejat bat ban kintui ka ahan ban set phatok yu brosh jingim kumjuru pha ge jing snolem shakalong yeng jonggan ga samla kablamat ge jingjia kabakthang hadu kata kata so golong ba ngimdei na lang jumi kalong ya ba ngin skap ya kum kini ke jingjia tadang skap ya kum kini ke jingjia tadang ngimnuat bani ngimnuat bani thu ban penrem bat ko si jo ko ban dawa ba yunong le ijot ba yunong le kamoman ba yubriu ba rep tadang nak lang jumi kalong niset haldi hakayeng keseng bat dan menung do kalong ba wan sakmat ya kaban nak lang jingi ban penrem ban dawa ngagong ban nak lang jong tu briu uberle ya kam bejot ani barip yang ni nak nasdem nak lang jui nak lang ju un so sarong asya la sya ong pleng ada pleng nak lang juga kana ale kam geman nak lang juga tolong ala ada jot tolong ya nak nasdem rek dan menung tolong ban dawa Ndai nagalian juga dawa bayo ni brio bale ijot ini kan ini nak baknes nem basong basa pun sam jo mulai konsi yau ni brio don kam banagaliang jong kulit kidon kam ban hak badan yang kedua jong ni ondala syai ondala yokem ada ngeskem ka police department hot kita restom na kapor ni scam kani ka tiesru ka kong bajing thu na HOC ka restom anda kali ajo na terpart yaki police officer in charge ki bari case baga por ka day anda kali ang jong police forces ani ki police ki bari in charge ko jong jela don kam ban expose ban that madan yaki brio ki bale ijot ki brio punya brio Kibriu berusman, bat kibriu ke blok kiba, bapnya berusman, bat kibriu ke uman dan kambat hat ya kedua joki. Padahal scam la dan nakaliang jong, nakaliang jong kan, nakaliang jong polis pam dekat hat ya kedua jong ini kibriu ke uman. Padahal scam kan lagi kibriu ngan itu EP adalah hat polis pam habol social media. Asnong la hat, NGOs la hat, berhoi la hat, uni kibriu, unmut show kalau nakaliang jong kalau bau bon umi syahmat bandek singan bablen ya boro kulun kalau dong wikis apa bonai konsensi hakisan sedang meruskan kibradep we orang ba ular riep kalau yaka ya ular riep ya kebiyak we kena bakal panak ular riep ya kata kundui pada kali yang cukup lah selesai potok hadir masyong matah potok sausas nem ada ulah hadir lamino odia chom seneng hot mata uni brio masyong khap dah hadir benta bagi benta jongkan api benta jong kari ke jongi ini mabelin nama semua expose ya dur ngakwa banang ni syakmat banang ni syakmat nakala ni kulit kidong kaman expose ya dur kalau ngi brio ki bele kamboman kuman nakala ni police department hakikis ki baladep Agar kes yang raja baga sonam. Dalam yang police department, kalau expose baga post yang dulu jom ini angun
plus ya kita beri balik kam sendiri hak berok social media kalau lapau lagade mata kalau hapo jo mesti jongi nationally internationally gila expose barong ini diberi peman kebetulan bentah kabai punjab yo raja jadi ngau de daun dah kalian juga ngau ba kibri ki dah kalian jong hiang basam kador bar NGO seng samlah isnong ong benda kalian jungi nyimdei ke long ong ba benda kalian jungi hot ngidon kami ke benda ke dur jadi nak ngidon kam benda ke dur jong itu long tebi bakal ngisi mi debu ngisu ku ipres la jude ki bebu ke permi ke dur jong ki itu bi bayang basam ong ye kemungkin ni don kam man expose kalau balik kinong lek kam sniu kalau nak kalian joki ke nunut kabak na lian jo maju perhat balai begini ke jingja ke begini la ke jing siapa dia jo ya barat la ki wei ke jingja la ke ni ke jingja ke jia ha ke yen ki beduk ki besuk ki bakeru ki bahiran mak ke besidang ngalawat ha tip kalau benda kalian jing ini na ru ke benda kalau yen ke beduk ngasuh kuslai na hadu kata Nengok kali ke pakai dengan por mata ki bayi basam jo ni kata ibarat syak ben orang benar kali yang juga ngidor kan papi kado pidon kam ya ka bangidon kam ya ka ngin ya trilang ni lang ngidon kam pimdon kam banting ban ong bau tau beriu boleh pinjot kalau ni kun jonga eskan kalau ka hakin ni skim mata ngel i ke jing mabun hamdam ke jingja kalau ke jingja ke long ki baja lam long ki basyong la hajo ke ki bamajan berpa ne ko shlong wangi scam dan polis department kalau it goes a little bit further tadi benda kalau aktif hendian pan i bol bahkan dia madia kes kalau benda kalian jong polis department conscience ke si okem kalau yang ni beliau mereka senior ipai ba da daw mo nang election with how but ipai ba pa mundai beralat ya ka jings niyo kumba kalau mata ka jings niyo hapo ka diga ja pariyo joni hakini sni bana kali hani sni ngapakhan balai kalau recruitment ki ba hakini sni basos ai kalau ja pariyo ko wehdin ka hadin ko wehdin ibe kulung ba dangret kulung ba kasnem beliau bala sakenap beliau ke tahan na school mungkin orang berkenap sekena school bakini ibe jing ja ki belajar kalau menurut teman yang bah hakan ini seni mentah duduk bagi Norway kinong ar dan bagi Norway kinong ar tuan balik pap le asang apa macam perlu jangi ikum ba kalau bagi gini balik pap le asang ki beriu mendapat kiwan apa jangan jalan jadi apa macam perlu jangi ikum ba mentah sakut ikum ba sakut kini apa pasang jika ikum ba kadang kam dah kalian jangan perlu jangi hakan ini kepuah ini mentah idon kam dah lagi bagi juni kom kibrio ki dah kecil kliat nak kemudian jangan celah kibrio je kliat nak dah kecil brio abang i ba ong lagi kliat je brio habadon kanu ke jingja hakini sini habadon ni syariat habadon syaknya habadon ke jingja nak iklong kena kiwi bai bang i ke jentuli ki bisa kemat ong ke por dah kalian juni koi ke tisha bon dah kalian juni lah bon le juni la dua kerpang nak kemudian jangan ni jingja belajar apa sih dengan soban kan tu nak kalian jangan bai ba hi bar bai kan kan pai so ble bai kerpang nam tak setiap man kerpang nam tak setiap nomor ba kini ke jingja kalau ba risir ke jingting bakum juga jingta nam tak kemlang salang hi bar bai pada ke scam kalau ba kalian cui hangin pai so bai kerpang da kam da jela pada scam saisin ke jela cungi kalau ke jela tu tibriu timple nak kalian jungi kibriu ki syakri yo play pangis kam baru kali syakri yo play idon ke sko balik ke jia kum ke jinja apa ke priu jungi kai bagi don kam bangin le idon kam kalau mampai so boleh ke por boleh don kam ban wengi ke jinga baru ke bangi kendo kan siam hak ke joka aja bagi hi baru kowe kum dong ikmat pada asal hak kan ke por sekolah ni ke yen ke mamat ko ni ke mamat mata ya ke jinja kaba songsi thang hadu kata kaba uniu beriu bomban balik benjot om ta boleh jet long ni lontai na bagi sebat ban ni mu wat sim lo ya ga men sim macam ni
ngaparem jur mengadawa kalau beri dengan kamu beniok kan punishment kamu biang kalau cukup por kamu nak yang johot kayak bro kikis kilo syokot kum di section kamu nak yang jong lo kan dengan ai wan buang ta wan scam nak yang police department itu nak juga benda pau Pangas ko nakaliang joki kan lang kum kini beliau dah don kam hi la no dengan life investment macam si juda mau patok barangnya scam la ya kum kini beliau undang syuk manu bas kusna ina mata joki hot mi so kamen ban nakaliang kum bakal mata beliau kala syai beliau kala sutu ngem de kala bersim ya ban sim dia ka an pokti ban le kan ngai de don ka an IT dah kan ban ka an don kam meski kulit don kam sutu ha bagi beliau jungi hari ini sini mudah kelas susu ngimde kam nak kelas jungi bande ya ke ban ban ketak pada kamu ketak ya kila dia semua tahu ya ban nak yang jom semua kita tahu nak yang NGOs nak yang sama nak yang jungi ke corporate dengan police department asal nak yang jungi corporate dan kami hilang kemudian kemudian beliau bagi hukum ini dan kami menseksi sen patok cerita kenang ba nak yang jungi ke ngam pada community ke dalam habis berkis aku anak kalian juga mulai PS tu, mulai PS tu kedang kami kedang percaya dengan kalian juga, kembali bagi kes kebajian, kembali bagi kes kebajian apa nombor cumi, SPI geding syai, I brief press conference lah bentar ke Beijing je, aku kalian mulai PS kan, pada kita refer kepada SP yang discuss, kalian juga mempertiap baik, bahkan ni geding jah kadang geding jah mulai kerja utang. Kalau kan yang juga baik baru ngesungku, pandang kuat kalau mengimdai ban skap jar, idon kan ban expose baik, ban corporate, ban support dengan police department, sampai diberi besnya, kenumio ban don bor, nanti bagian ya sosial kat bagaimana, nah bagi don kan ban penduduk jadi, yang jadi sendiri kepada laki kan rai, pojong, jangan perlu cuma berapa. Pen rius pa ya kak tien la jong pen dam kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien la jong ai kan roy kan pa balai pi ong gate habangi don la jong ka kentien kasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong ban ya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, nakabentak jing mentoy upat ba.